يوم الجمعة يوم البركة سيد الأيام. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Alhamdulillah mga katotay manghuran na mo maaga ma Islam, mga maastay mangudsing kami. Yari na isab kita niyo di magpak paamuin tahun bago sin kita niyo bangsa muslimin. Amo na yung pagyano na amon jadid tahun bago dahing hapaghijra sin Rasul sallallahu alaihi wasallam dahing Makkah harap pa Madina. Jari niya in mga patahunan nini nasabot sin Allah subhanahu wa ta'ala halam sin Quran niya mahamul ya. Afarman sin Allah subhanahu wa ta'ala, A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Inna iddatash shuhuri 'inda Allah 12 shahra fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal ard. منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. Farman sin Allah subhanahu wa ta'ala bunal to di mga bilangan sing biulanan sin patahunan ahukuman biutang sin Allah subhanahu wa ta'ala aligut sin dunya hangkutag 2 bulan. Damikyan nalimpal day sab siya halawm lawhil mahfuz. Haadlaw kapapanjari sin Allah subhanahu wa ta'ala sin 7 lapis langit iwan sin gumi. Asal-asal na in partahunan iwan sing biulanan halawm sing partahunan hangkutag 2 bulan in jaman, in waktu, asal-asal na yan, piyapanjari sin Allah subhanahu wa ta'ala, dito pa hapagpapanjari niya sin 7 lapis langit, iban sin gumi. Minha 4 hurum. Alam sinang kutag 2 bulan yan, alam sinang katahon, aun siya 4 bulan, yulmat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Yaram din doon yung pagbuno. Amuna in Dhul Qa'dah, ipag-prepare sing mga manusya, sing mga muslimin, maghadji pa Baitullahil Haram. Inikaroan niya mo na yung Dhul Hijjah. Amo na bulan ipagahadji. Inikato niya, amo na bulan Muharram. Amo na bulan na tubiyaon. Sabi kahapon niya simud na tahun bago. Panagnaan bulan sinaaka may Islam, amo na Muharram. Into bulan ini nagsusunod-sunod siya. Pag-prepare sing mga maghahadji, pagkatakaman nila papaghadjian, sa busing paghadji nila, iwan sin, wi nila na rin ang paghadjian. Hinambuok, hinikaupat, amunain bulan Rajab. Abintungan sing bulan, kataan bulan. Nanasabot din dihi, in bulan Muharram. In bulan Muharram ini lando tuod di hilanhal ka sin Allah subhanahu wa ta'ala. Halom sin 4 dahing hahangputag 2 bulan amin hiyal kaan sin Allah subhanahu wa ta'ala in 4 bulan ini. On din doon nasabot ta in bulan al-Muharram. In bulan Muharram nasabot hadis sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Agising Rasul sallallahu alaihi wasallam, afdalus siyami ba'da Ramadan siyamullahil Muharram. In sarayaw-rayaw na pagpuasa, puasing bulan Ramadan, amo na bulan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ay bimana bulan yagbo sin Allah subhanahu wa ta'ala. Amo na bulan Muharram. Amo na bulan Muharram.
Liaggo sin Allah subhanahu wa ta'ala, sab siya ngay niya matukan niya. At niya imbulan niyan, aun kalagguan diara niya, aun darajat, mapusok mo rin doon apabila mo siya siyampang. Imaksud si pagyanon, sarayaw-rayaw na, pagpuasa, puas sin bulan Ramadan, amo na yung bulan Muharram, imaksud din di amo na yung pagpuasa, sunnat, an-naflul mutlaq. Sunnat, atau ka nagtatawo al-mutlaq. Pagpuasa amin sunnat, wayron siya dihilan specific time, atau kan specific pakaradyaan naghapin alom niya yaw. Pila-pila na sa ding kabayaan mo puasahon. Bangkaw mabaya, magpataod sing puasa mo, sunnat, o puasing bulan Ramadan, amo na yung piumim, amo na yung bulan Muharramin. Amiyat yung maksud niya. At niya, bangkaw mabaya, amuin naanad ko nagpuasa sing bulan Ramadan, di mauhat sin pahala, gagandahan din Allah subhanahu wa ta'ala, bangkaw mabaya ko magpalabi, hama puasing bulan Ramadan, wayron na rumayaw, wayron na tumaod, karayawan mapuso mo, hindi habulan Muharram. Asabda pa sing Rasul sallallahu alaihi wasallam, hadis niya kay Banan, man sama yawman minal Muharram, falahu bikulli yawmin 30 yawma. Isiyusin nakapuasa. Hambuk adlaw halaw man sing bulan alaw bulan Muharram, intiap-tiap sin adlaw na puasa niya to timbang biara siya nakakatluan nagpuasa. In karayawan diara sing Muharram. Nara hindi halaw sing bulan Muharram, aun siya hambuk adlaw liaggo sing Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kunin adlaw yatto, amunain adlaw Ashura. Adlaw Ashura. In adlaw Ashura, hawakto, way pa nakapaghijra in Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam day nga Makkah harap pa Madina, wayron pa pagpuasa nila sin adlaw Ashura. Way pa. Damik yan in bulan Ramadan, way pa pagpuasa. Doon man yan, in Rasul sallallahu alaihi wasallam nakapaghijra ng pa Madina, kaya sakupan niya yung mga Yahud nagpupuasa. Inasabusing Rasul sallallahu alaihi wasallam ha mga Yahud, mahada, unulong ni mga pakaradyan hinang niyo yun. Ang ising mga Yahudi yung panabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qalu hada yawmun salih. Inadlaw ini kanda kami nagpuasa, sabi nadlaw ini adlaw marayaw. Adlaw marayaw. Hada yawmun najjallahu bani Israel min aduwihim. Inadlaw ini, haadlaw ini siyalamat sin Allah subhanahu wa ta'ala in Banu Israel, panganak sin Yaqub, Nabiullah Yaqub, Banu Israel. Panganak in Israel, amoy Nabiullah Yaqub, alaihi salatu wassalam. Adlaw inilaw niya, piyalihala, siyalamat sin Allah subhanahu wa ta'ala in anak apo Israel. Anak apo Nabiullah Yaqub, alaihi salam. Dahil mga kuntara nila. Amo na inumat sin Nabi Musa. Amin hawak to sila iapas na sing Firaun iban sing mga sundalo niya, nakat to sila pahikat daplakan niya to amin sipak diak sin Allah subhanahu wa ta'ala in Nabiullah Musa. Kapasipakin dakat amin nasipak nin dakat mo gizat sin Nabiullah Musa. Sabi ito nakaliw sila ingkatan sing sundalo myuro sa Firaun kaya tabunan sin dakat magbalik. Naroon kimugda ni nadlaw yan, haadlaw Ashura. Naunin akisin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kasamahu Musa. Inakisin mga Yahud, nasabiyat tulong niya, piwasahan siya sin Musa nadlaw yan. Abmayta, pagsukor po Allah subhanahu wa ta'ala. Naunin, sambagkan nila sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa-ana ahakku bi Musa minkum. Labi akulong niya ang kapatut din kanyo. Magpakaisinhinang sin Nabi Musa. Sabi na ako, Nabi, naingkatang ka nabihang magtaymanghon. Iwanin ka mo mga Yahud, pindahan nyo na yung Sharia,
insyara pera tong sin Allah subhanahu wa ta'ala doon kan Nabi Musa. Kanda ako, labi ang kapatut ko, huminang sinhinang niyo yan. Kasabiat to, fasamahu wa amara bisiyamihi. Kasabiat to lang sin magririwayat, nagdakin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ipapapuasain, adlaw Ashura, ang pa siya nagpuasa. Kalagguan, sin bulan, sin adlaw Ashura, pahadarat sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akaibanan hadis, in Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, naasu siya sing kahalgaan sin adlaw Ashura bang uno. Inari sin Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, pangtungod sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ma alimtu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sama yawma yatlubu fadlahu ala al-ayyami illa hadha al-yawm. Wayron ko lang niya kesakupan baka sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nagpuasa hambuk adlaw. Miyuhot-muhot niya tuod, in karayawan sin pagpuasa niya adlaw yaon, buat malaingkan amurin adlaw ini. Amurin adlaw Ashura. Biasing nasabot tahin doon. In Rasul sallallahu alaihi wasallam, imiyan, lawi ako, ta kapatut kan niyo magpatindog sinhinang sin Nabi Musa yan, pagpuasa adlaw yan. Amiyat pinhalga niya. Akaiban ang hadis, siyabot sing Rasul sallallahu alaihi wasallam, siyamu yawmi Ashura, ahtasibu ala Allahi ay yukaffira as-sanata allati qablah. In pagpuasa, adlaw Ashura, bistahon ko lang sing Rasul sallallahu alaihi wasallam, pangayon hadrat sin Allah subhanahu wa ta'ala, in siyam kakiparat sing dosa nakalaway hang katahon. Akaiban ang riwayat, yukaffiru as-sanata al-madiyah, makakiparat siya sing dosa nakalaway hang katahon. Uning maksud nakakiparat sing dosa nakalaway hang katahon, amo na yung mga dosa sibi-sibi. Amin dosa din ato pagkasayuhan. Ingkatan si mga dosa yato mapapasyasin adlaw Ashura, pagpuasa sing karayawan sing pagpuasa adlaw Ashura. Adapon yung mga dosa dakula, inyat to di siya makiparat. Tabing dosa rakula, in siya wajib pagtawbatan. Wajib pagtawbatan. Atawakan, indo sa rakula, apabila mo hinangan, piaurulan sing mga hinang marayaw, arakala, gumaan gaan ni siksa. Atawakan gumaan gaan in darajat sindo sa rakula. Arapon, in pagpuasa, adlaw, Ashura, in karayawan niya, akising Rasul sallallahu alaihi wasallam, makakiparat, sing mga pardusahan sibi-sibi nakauna hang katahon nakalabay. Ning pangaso magkasabot si mga kaguruhan nato in kalagbuan sing pagpuasa adlaw Arafah in siya makakiparat sing dusa hang katahon limabay iwan hang katahon ni sab susungon. Uning piagbiddan sing duwa para kala ini. Siyabot hi Imam Al-Khatib Asy-Syarbini impiagbiddaan may tainyaw mo Arafah makakiparat siya hang katahon nakalaway iwan hang katahon susungon. Adaponin pagpuasa adlaw Ashura makakiparat siya hang katahon nakalaway. May ta sabab lang ni Imam Al-Khatib Asy-Syarbini in yawm Arafah in siya yawmun Muhammadi. Hatihan niya in yawm Arafah in siya ninasyara. Kaya butangin syara pagpuasa hadlaw Arafah, azaman na sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Azaman na sing pagnabi niya. Tartan to sadya pa ummat sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun in yawm Ashura na nasyara siya azaman pa sin Nabiullah Musa. Nasyara siya hadaman pa si Nabiullah Musa. Ampay Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam siya nain sarayaw-rayaw kanabihan ding hakatan Nabi. Gamman siya nain sarayaw-rayaw piapanjarisin Allah subhanahu wa ta'ala kandayat no nagbiddain darajat niya.
Ning pangasuhuko no adlaw kumugdanin yawm Ashura. Ari sing mga jumhurul ulama, kamatawaran sing mga ulama, in adlaw Ashura kumugdan siya hangko kasuwangan sin Muharram. Sabab na kalim pal hadis amin kya riwayat Aisyah radhiyallahu taala anha, in Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amara bi siyami Ashura yawm al-ashir. Nagdaak lang ni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ipapuasa in adlawan sin Ashura ha ikahangko kasubangan sing bulan Muharram. Sumakuha aw nga mga hadis kaya riwayat in Rasul sallallahu alaihi wasallam nagsabda, fa idza kana al-'am al-muqbil insyaallah sumna al-yawm at-tasi'. Jimanji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apabila long niya makaabot pa kita niyo long niya, di mana siya baran niya, makaabot pa ako long niya hasusungon tahon, magpuasa sing adlaw Ashura ini, puasahon ko long niya in hikasiyam kasubangan sin Muharram. At iniya limbangan sing Rasul sallallahu alaihi wasallam. Iniya siyam kasubangan iban sin hangko kasubangan. Inangko kasubangan ito amunin Ashura. Limbangan sing Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ang pasugpatan ni Ibnu Abbas in hadis, falam ya'ti al-'am al-muqbil hatta tuwfiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sumawa wayron na lang niya di matong in tahon susungon sa hingga nawapat min Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bimanin Rasul sallallahu alaihi wasallam wayron niya ra na puasahin ni kasiyam. Pakaiban ang hadis, may tayat to piyangdakan sing Rasul sallallahu alaihi wasallam subay palimbanganin pagpuasa Ashura. Ang sing Rasul sallallahu alaihi wasallam, sumu yawma Ashura wa khalifu fihi al-yahud wa sumu qablahu yawman aw ba'dahu yawma. May ita subay papalimbangan nagdakin Rasul sallallahu alaihi wasallam in pagpuasa adlaw Ashura. Hablang sing Rasul, puasahan niyo in adlaw Ashura, iban sulangan niyo adlaw yan yung mga Yahud. Sabi mga Yahudi magpuasa sila, ahikang po kasubangan sa sin Muharram. Amo sa din puasaon nila. Amin adlaw Ashura sadya. Nalong sing Rasul, asupaya kita nilong niya, di makapagsibo. Iban sin sila, puasahon na to subayin ni kasiyam. Atawakan, bang di mulong niya mapuasay ni kasiyam, limbangan mo siya sinikahangko. Akaybanan riwayat sing Rasul sin hadith, na sabda si Rasul sallallahu alaihi wasallam, sumu qablahu yawman wa ba'dahu yawman. Apabila kau magpuasa sin yawm Ashura, puasahin niyo hambok adlaw makaunakan niya, iwan hambok adlaw mapuas niya. Bimana puasahan niyo siyam kasubangan, hangko kasubangan, iwan sin hangko tagi sa kasubangan. Akaybanan hadis, amin nasabot ta, ipapuasa sing Rasul, insyam kasubangan, iwan sin hangko. Ini kaybanan isab, puasa min hangko, sumagawa saway mo limbangan, bang bukon, siya mininimbang mo, atawakan hangko tagi sa kasubangan. Nalong sing mga ulama, piyasawan nila yung hadis yato, akihi Imam Ibnu Hajar, atungod sin hadis yato, may tanagkanya-kanyain, parakan sin hadis yato. Inakisin al-Imam Ibnu Hajar, siyamu Ashura ala thalathi maratib. Yung pagpuasa sin Ashura, hatu stages, hatu limbang lang niya. Ano ba ini? Stages lang yung pagpuasa sin Ashura. Adnaha ay yusama wahda. Yung sa baba na lang niya pagpuasa sin adlaw Ashura, amo rin puasa mo sadyain, hangko kasubangan, isa-isa niya sadya. Basing nasabot ha, hadis kaina. Amin piyangdakan sin Nabi magpuasa adlaw Ashura. Wa fawqahu, nabang ko mabaya, tumaas, in level mo pagpuasa sing adlaw Ashura, ay yusama at-tasi' ma'ahu. In puasahon mo in siyam kasubangan, sarta sin adlaw Ashura, sarta sin ang kasubangan.
Wa fawqahu bang kumabaya pa, mataas ding hato, ay yusam at-tasi' wal 11. Puasahon mo in siyam kasubangan, iban sinang putagi sa kasubangan, lapay na in Ashura. At iniya to, diritsuhon mo na rin nga siyam, pahangpo, ibang pahangpo tag-isa. Bangkaw mabaya sin darajat mataas, long sin Imam Ibn Hajar al-Asqalani rahimahullah. Inari Imam Ash-Shirbini, in Imam Shafi'i long niya, nabangkil niya ini kitab niya in parakala amin darajat to ini. Ari sin Imam Al-Khatib Ash-Shirbini, nass Ash-Shafi'i fil wal imla al-istihbab sawmi al-thalatha. Nabangkil long niya sin Imam Shafi'i kitab niya iban sin al-imla in sunnat puasahon into adlawan sin bulan Muharram. Amo na in ikasiyam, ikahangpo, iban ikahangpo tag isa. Amo yat ko in darajat sing pagpuasa sin adlaw Yom Ashura. Arapon mapuas daing hatto. Amin ibadat, talaggo-laggo na ibadat hinangon nato tanyo rendi halaw man sing bulan Muharram. Amo na in pagpuasa hadaw Ashura, iban sinikasiyam kasubangan, iban ikang kutagi sa kasubangan. Ang pabaha amo in piardakan sin syara. Piardakan kato tanyo sin agama. Ipapahinang amin labi abdal hinangon hadlaw Ashura, in jawab niya pa. Nasabot hadis si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, in siya nagsabda, man awsa ala iyalihi wa ahlihi yawm Ashura awsa Allahu alaihi sa'ira sanati. Isiyusyo lang sing Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, in makaparihil kahayang ahli kalwal ka niya adlaw Ashura, maksud sing adlaw Ashura lapay na indum. Sabi mga Arab bangkaw yanon, hadal yawm bukun sa diyato adlaw, sampil na ron marana. Isiyusi makarihil kasanyangan, kahayang ahli kalwal ka niya, doon na kayong nagkaung-kaung sila, doon na kabang siya sweet haasawan niya, ang mga anak niya, adukayng adlaw, kaya sobra niya pagka-sweet niya rin doon nga pamilya ni hadlaw yaon. Uno ihanda kanya sin Allah subhanahu wa ta'ala, awsa Allahu alayhi sa'ira sanati. Paluwagon sin Allah subhanahu wa ta'ala, rijiki niya katihaban sing partahunan. Pakaiban ang riwayat, nasabot Jabir, man wassa ala nafsihi wa ahlihi yawma Ashura, wassa Allahu alayhi sa'ira sanati. Isiyusi makapasan niyang, piyasan niyang niyang ginhawabaran niya, atawakan ahli kalwal ka niya, kabakayan niya, isiyusi na masukan niya, napasan niyang niya daw Ashura, paluakon sin Allah subhanahu wa ta'ala, in rijiki niya, in kabuhi niya, ha, katihabaan sing patahonan. In pagyanon na niya, may paluakon in rijiki niya sin Allah subhanahu wa ta'ala, bukong sa jaalta. Bukong sa jaalta. Sabing kasan niya nga sing manus siya, bukong sa jaalta. In sihat marayaw, amunin sa lagbo-lagbo alta sing manus siya. Sihat marayaw. Apabila ko dihilan sin Allah subhanahu wa ta'ala, sihat marayaw, wayrong sakit-sakit mo, inikolong mo, dimakmat na rin dihadun niya. Sa pabayta, yung mga rayahan, apabila kugdanan sing sakit pangsan, unuin angot nila po Allah subhanahu wa ta'ala, bang man sila kaulian. Bang sadya, inalta nila hikaw, asag nila na, bang manin masakit yun, maig ka nila, tanto tudinangon nila na. Nalamod yat ko yung hiril kay mo sin Allah subhanahu wa ta'ala, palwagon in rijiki mo, pasan niya ngunin, kabuhi mo, ha katihawan sing tahon, apabila mo na hinangin para kalayat ko. Ang pasyunwan sing Jabir, lang sing Jabir, jarrabnahu fawajadnahu kadhalik. Siulayan na mulong niya yan, tahon-tahon, hinang namin para kalayat, aming pagpasan niyang, pagpasan niyang mga ahli na mo, kalwal ka na mo, kabakayan na mo, isyusyunain, masukling ka mo. Siulayan na mo yan, tahon pa tahon, wala na mo siya kesak pambuat malingkan, karayawan sadya in kesakupan na mo. Biyat turay sabi ni in akihi Imam Abu Zubair, damik yan ni Syoba, biyat turay sabi aki nila.
Jari niya, in Imam Sufyan ibn Uyayna, nagpatumtum kato taniyo, at tungod sing pagpa sanyang, sing family, hadlaw Ashura, inyan, kiyasakupan niya isab, kiyasakupan niya raisab, at niya, nahinang niya, hasakawa patahunan, ingkalawakan niya, kasanyangan daysab. Damit ka ng mga ulama, sababin, ingkay ba ng mga ulama, nagkanya-kanya yung papanaw nila parakala ini. Amin hadis na sabot tahin doon. On na umiyan, in hadis yan sahih. On na umiyan in hadis yan hasan. On na umiyan, in hadis yan mawdu'. Sumako hajumurul ulama, in parakala, amin pagpa-sanyang haahli, amin nasabot hadis ini, inyan lang nila hajumurul ulama. Papanaw sing kamatoran ulama, inyan, in hadis yan sahih siya. In hadis sahih. Sabsing mayta, yimpal sing mga ulama, hadukaing-dukaing madhab. Tibo, ha madhab Maliki, ha madhab Hanafi, ha madhab Shafi'i, amin madhab sing kita niyo, iwan ha madhab Hanbali, in parakala, amin pagpasanyang ha ahli, kalual ka, amin kariwayat ha hadis, inyat tulong niya sahih. Damikin niya to sunnat hinamuna adlaw Ashura. Sunnat hinamuna adlaw Ashura. Bangkilon ta, yung mga ulama amuin nagmakusog sing parakala yatto. Hamadhab ta. Di na kita magbangkil sing dukay. Parakala makahaba pa. Wayroon na wakto natutanyo. Haupo da. Akihi Imam Ash-Sharwani fi hashiyati ala tuhfatil muhtaj yusannu at-tawsi'atu ala al-'iyal fi yawmi Ashura ليوسع الله عليه السنة كلها كما في الحديث الحسن وقد ذكر غير واحد من رواة الحديث أنه جربه فوجده كذلك. إن أغيه إمام الشرواني مذهب هي إمام الشافعي من بقتين من علماء مذهب إمام الشافعي سنة لونيا إم pasanyangon min ahli kalwalga mo rin ni halaw man sin adlawan sin Ashura. Ibanin mga yan, kaya riwayat hadis, amin hasan. Yan na sinasambutan niyo kaina, in hadith, nag-ikhtilaf yung mga ulama, bang uno in riwayat, hadis hasan ka, atau kan hadis sahih ka, atau kan hadis mawdu' ka. Adapun in jumhurul ulama, in siya hadis sahih. Damikyan ni Imam Al-Jamal fi hashiyati ala al-manhaj, nasabot niya, فإن لم يجد شيئا فليوسع خلقه ويكف عن ظلمه. Bangso pa mawayron na alta niya hikapag lami-lami niya ibansin ahli kalwal ka niya hadlaw Ashura na parayawon niya nasadyain lakutabiyat niya. Ayaw nasadya siya mo imangan niya patao inya tumamarahin na. Makakawa na siya karayawan nasabot ahadis amin nabangkil tahin doon mahuli patubtubon na mo dituin nasihat na mo, na mura-murahan, bangaw na muin mga aamalan atawakan, karayawan nakawa, singkitan niyo ha, nasihat na mo yatuin yatu, tawfik ka to tanyo sin Allah subhanahu wa ta'ala, na bangaong kalawungan inyatu pangayuan na to, kaampunan po Allah subhanahu wa ta'ala. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.